Dobar dan, djeco. Evo i mene. Kak mi kažemo? Sad je počeo pozdrav. Bok. Došla sam vam čestitati jer danas je jedan veliki dan. Danas je dan kada vi znate sva slova abecede čitati i pisati. Pa vam čestitam jer ste bili jako vrijedni, ustrajni i naučili ste sva slova, a sad je vrijeme da ih postavimo u abecedu i da jako dobro naučimo abecedu. Pa jeste li spremni? Jeste, sigurno. Idemo probati zajedno, može? Da vidimo koliko znate. Ajmo od početka. Koje je prvo slovo abecede? A, tako je. Idemo zajedno, može? A, B, C, Č, K, D, Đ, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Bravo, djeco, neki od vas već znaju. A sada ćemo se potruditi da to baš svi u ovom našem razredu znamo, pa pogledajte ovdje. Vidite? Ovdje je napisana abeceda. Napisana je u ovim redcima. I čitamo redak po redak lagano dok nismo sigurni da smo ga naučili. Prvi redak je A, B, C, Č, Č. Kada smo sigurni, spajamo ga s drugim redkom. D, Đ, Đ, E, F. Onda treći redak. G, H, I, J, K. Četvrti. L, Lj, M, N, Nj. O, P, R, S, Š. I zadnji T, U, V, Z, Ž. Kada ste sigurni da ste naučili jedan redak, pokraj njega stavite lijepo kvačicu. Važno je da abecedu znamo po redu, jer abeceda je poredak slova u hrvatskome jeziku i nju jednostavno trebamo znati napamet. Da kada vas neko pita koje je 20 slova abecede, i vi to ne morate znati napamet, nego jednostavno izbrojite i zaključite da je to slovo nj. Eto, draga djeco, ovo će biti vaš zadatak. Naučiti abecedu, a ona se nalazi na strani 81 u vašoj početnici. Riješit ćemo lijepu stranu 81. Vidite ovaj zadatak, ovu strelicu ovdje. Abeceda i dolje. Koliko slova ima abeceda? To ćete izbrojati, neće vam biti teško. Prvo je slovo, sigurno znate, a zadnje, samo pogledajte u tablici. Koje je slovo neposredno ispred K? Ispred K nalazi se J. I tako imate još nekoliko pitanja. Koje je slovo neposredno iza R? Kojim slovom počinje tvoje ime i koje je ono po redu u abecedi. Ovo će vam sigurno biti zabavno i ja se nadam da ćete uživati. A kada naučite abecedu, slobodno mi se javite, ja ću jako rado poslušati kako vam ide. Uz to imamo još jednu pjesmu. Ta pjesma zove se Pitam se, a napisao ju je Tito Bilopavlović. On nam je već poznat. Pogledajte, ona se nalazi na strani 80 u početnici. Sada ćemo je zajedno pročitati. Jeste li spremni? Ajmo. Pitam se. Pitam se sada, zašto kiša ne ustaje, nego pada? Pitam dugonoge rode, ima li nešto mokrije od vode? Pitam starije, pitam mlađe, što je svadljivije od svađe? Sad ću sebi malo olakšati, pa ću ovako okrenuti. Idemo zajedno dalje. Imam pitalicu još veću.
Zašto se stablo ne prošeću? Ima pitanje, možda najteže, što nas za kuglu zemaljsku veže. Sve na kraju ozbiljno pitam, gdje sve te odgovore da pročitam? Rekli su da zato postoje knjige, da riješe moje ozbiljne brige. Rješenja će znači doći po redu, čim dobro naučim abecedu. Eto, djeco, abeceda nam treba da možemo učiti sva druga znanja koja će nam dobro doći u životu i koja će nas zabavljati i pomoći nam. Nadam se da će vam biti zabavno učiti abecedu i jedva čekam da se čujemo. Doviđenja!